Hello guys, welcome back once again. Tizit ahigena beshi din yade struggling hoy ase. So nichu la level de beshi manu to RCC dangor khor banao garne struggle kore. Bole moi la capacities pada khor banao le setu pai nai tabi incomplete thaka moi apni anke dekai di ase. Starting din bra friends kan neighbors kan moi yade otai na thake. Mele bi beshi manu madad kule time di gena nichu ki pari ase madad kora manu anke first apni anke things sa janai di ase. Still on the process, it has been called Kotamovo of today. I will try to welcome each and every one, especially those who are coming from outside. Yeah, the Mohalla Jagade Ahikana, it's a gateway of Mon district. So if they need any guide, any help, I just want to assist them through my place. It will go nearby junction. I'm going to get the cameraman to go to Rasta. Highway itu ase, itu Montown de jala rasta ase, niche de jado Assam file jala ase and so this is how we made a local house in a traditional way. Just see, now that the bona ase mati thali ase, have the terapando side te bon go hawa bani na kane and itu hat toko pata bra kinga bona ase bora kan sob aise koloni manu kan kon time di ase abyan sob manu sai rahi chile. Thank you so much to koi di ase. It's on the process. Ita do itu chair sheet karne to lagai dibole time hoi jai ase and this stick is used at the ending part of the house. Main part te center part to use kule ase main chopra han to yete kam kore ase mola friend kan sob Tizit kan ete jama kore ase bamboo rusi bra he kam kora to ami jani ase and this is the top of the roof. See, danger ase mode man kuro na pare and ala pichi kuri gina he eto mangai eto kore ase banna do man Rusi right now, finally, whole khatam ho jaro ami han dikhile pari ase patawra bonai gena ida khatam ho jase and it's done right now. Songa olo bolai di ase kile bole pata ge kera khan tuk khan na othiu gane ene olai sigule do mane songa olai sigule do duhan more aro bishi nai ene believe kore do gane ebar kubo Chalo, thank you Diro. Oh. Ini do pada kore na banai jai ase. Ena banai na see. Tina do half veranda de. Amne anke lop dikhai dibo. Ena type te tina na. Eta bhi incomplete te ase. Yade lop light. Ere mari dibo. Thalai guri dibo. Friends kala motor prai korule ase to be and see this is common room na local style de hobo de building de thalibo ki holibe thalibo na aro yede mom laga room garne itu banai di ase and moila room dikhai dibo. So bro, please open the door ekta wala tai bi moi ke beshi modot kula ahai laga manu ekta ase see eto moila room ase eman dangor ekta banaise kile bole mohan do kotha koribole discuss koribi thakiro na video kan bana time de enia korugina এনেকা একটা বনাই না আছে দে কইনা এটালো ইয়াতে বেছিভাগ তো সেটল হওয়া নিচিনা ইয়াতে আহা যোৱা বেছিভাগ তো এনে থাকে এইটো কাৰণে আমি হান ওপৰত দেখাই দি আছে এণ্ড কমপ্লিট হৈ যাব ভেৰি সুন এনে কৰিনা আমি হান ওপৰতে এইটো জাগা ৰহি আমি আনকে আপডেটছ দিবলৈ শুরু হ'ব কইনা এইটো কৈ দি আছে ফ্ৰেণ্ডছ কান বেছি মদত কৰিলে তাহান আহা বি দেখাই দি আছে